لهرم كردين سوريا درون تركيا جساعات سبه دا ايريشان بيكتينن برپرسی راگهاندنا پکست یامد علی بداخویانیه که تایبت جبودنگ امریکا گوت ایریشن ترکیه هولدان وان و کوالسیون یا تک برنا بردوام یا داعش تک دبه و بهانه ترکیه نراستن و ادعاین وی بتوندی رد کرن. هلبت اب ایریجی خطایی که مازن سر حرمی گشتی تنه تنه سر باکرور روشلاتی سوری و بتایبت شر ملحمبری داعش دراوستینه جبرگو ایگو فیده یجوی ایریشی بکی هلبت اوجی داعشیه و پیوسته هزن گارانتور ایگو سر عردین و بتایبت اتفاهمات و اتفاقیات 2019 جی گرتبون وک هزا کواليسيون ناتوي لديش داعشي وهزا روسي پیوسته موقف خرابر بکن و زلال بکن لهمبری و ایریشا و موقفه که ارینی درخن پیش داغو اب ایریش بنا راوستانده. لعلية كيدن مجلس سوريا ديمقراطيك مسدا قانون ارتيا سياسية هسد دك بانك الكواليسيوني وجيهان كرغو ريل بر إيريشن تركيا ينرا وا بجرن اندامي اوفيسا سياسية بارتيا الوحدة قوت دوي هزن نافنتوي كواليسيون نافنتوي فشاري لتركيا بكن داكو كريارين دجمنانه راوستينه بدنگيا و دولتي جواتا ناف دولتي بتهوائي وبهتر جو دستواد هندروي سوري دا وك امريكا وك او هفنديان اف دولتي بسرقاتي امريكا ياروس اوجي بيدنگن جبرغو برجواندي و ايرو روج بتركار هنا بشتي خاصتان بشتي شري روسا و اوكرانيا لاليه كيدن كردن قام بشرو باور دكن جو ايريشن تركيا جوبيرن ديرا زورين ندورن هر وهاد بيجن جو هماهنگي ادنافرا رژيم سوريا وتركيا ده هي وفهمت بينن وضد كرداي يعني الكرد هبل او الكرد كانش كرد امريه فناخذ اي تشت كرد يعني كرد من يعني قوتك الكدبه عم بينن السماليه تدخل هوليره تدخل الحسكه تدخل قامش لو تدخل روجا یکی مه ایریش کل انقره پیک هات پککی او ایریش گرت سرخوا ترکیه ادعا کرگو ایریشکار جدورین حسدی لسوریه درباسی ترکیه بونه حسدی ادعاین ترکیه بتوندی ردکه جروجا چارشم چاره مه ایواری ده ترکیه دست به ریز ایریشان بدرونان کر و هجمارک قربانی هنه هیا دما آمده کرنا ویرا پوریجی ایریش بردوام بون زانا عمر دنگ امریکا قامشلو